The Lord said, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, 'Do not fear, I will help you.'" Hi love! Hi mga mahigugmaon! Welcome back to another video. So today is May 31, 2021 and today is Monday. Also, today is the last day, as in last day of the semester. Kaya niingon na ang UC nga dapat inikasugod sa June 1 wala na ipas nga activities, wala na mag-classes. So today is the last day. Ug karon alas 3:18 sa hapon nang takoy klase naman koy quiz, exam karon, final exam, pero until midnight na man, so karon ko ga answer. Here I am. And by the way guys, kani siya nga video, kani siya nga vlog karon kay grabe jud kay ni siya kakalit-kalit, as in super ultra mega jackpot. So kani nga video again, kay kalit-kalit ni siya. Kay last week, himo man ako a week in my life video, but wala ko na dayon. And I wasn't expecting nga karon na may activity. Ipakita na ko ninyo later on in this vlog. Balik ko this evening kaya ako ipakita ang night in my life routine. Ano ba? Ano may title ako niya? Last gabi sa second semester. Ito. Yung makita karon is some part of our activity. So, enjoy. See you later. Hep, wait sa. I just wanna tell you nga, sorry kaayo kay daghan kayong clips nga nawala or na-delete nako. I just don't know. Pero bitaw, gamay na lang kay ni nabilin ang mga important nga mga videos kay naapil og kawa. So, sorry, but I still hope you enjoy this one. Thank you. Sige, ikaw yak. Hala, unsa na to po kay Bo nga musud na si sir? Sabot na diri, ma-offer na din siya sa screen. Ana na lang. Niyag musulod na si sir kay may hidam takajot din. Thank you. Kana ba ko excited? Oh my pa. Karon guys kay prepare me para magkanang murag saying goodbye ba sa katong philosophy ng mga subject. Kasi ni kalit lang gid ron kay karon pa ko kahibaw nga mag-meet the minister ba mo tong nakaya ko ay vlog na lang nako kay as I have promised to my classmate ug sa akong teacher. So karon mo na ni ang times. Copyright ko ni ron mo ba? YouTube. Vlogging in street karaoke. Oh. Ayaw. Mana mo meeting? Wala pa kayo sir. Sige mo out sa kukan dyud. Sige. Basta lang yung meeting sa. Mag-message si Kwan, either ni Guzon or ni Andrahi, pili lang sila, pili lang mong duhanat, ayan. Makaingong pili. Dayon si Karilab ang kanta sa, si Cyrus. Oo. Si Cyrus dayon siya pa, ang Bisaya si Manay. Pag nag-Bisaya. Kana TikTok. Magubag yung adlaw research. Sige na, oy, last na lang bitaw. Si Kaale na lang. Ay, ayo. Basta sa iba na, yan dahil upnikan ni Ganzon ang sa message. Ang clip before niyang nawa, ug naa dito nangantami ug nag-message. So I'm so sorry guys. Maraming salamat sa lahat sir sa pangunawa. God bless hanggang sa muli. Okay, maura to kang Lita. Ano pa kang nabaro? Thank you for teaching us the things we need to learn. You made it fun and interactive as much as possible. Tondo sir and God bless. I hope magdungan ta tanan ang last word na ta ni sir. And so Thank you, sir. Thank you, sir. So, kaning sa last part is, ihatag na ako ni Miss Karen. Saman.
Sige, Miss Karen, imahan na after about si Ma'am. Welcome. Kung sa Monday, konsulti. Ga-vlog raman ko ganina all throughout the kuan activity. First shoutout is si Sir. Yay! So, kita na yung video ha. Masarap ang ko. Ako po Sir Mintis, make one Ulo. money. Sir, kasaw, differential equation ako. Baka naman, Sir. Napamantay time, no? O, napa. Di ba mukanta man ka? Sir, Ay, yan na. ay, sir. Sir, mukanta. Sige, sabay matanta. Sige. Kasi, karin lang, Sir, ba? Sikat na. Dili. Ano to siya? Kanta. Ay, sir, can we ask you personal, like, question, sir ba? Can we raise questions to you, sir? Sige, ask question. Ay, kanang about yourself lang, sir ba? Kanang how many years ka diri sa UC, sir, nga nag-teach, sir? I started teaching UC at 2002. And then I transferred to the main campus, South Campus na to sa una, kanang Imul Road. So, because of my throat problem, so magsige ko biska, sakit ako ang throat na ko. So I filed on leave. I came back teaching katong start din sa pandemic, so just last year. During face-to-face na siya, I cannot teach ng yapon because of my throat problem. So, okay, so what is siya? Nako'y Christian, Sir. Sige, okay. Kaning, unsay first impression ni mo sa mga Actually, sa inyong class ninyo, I do like your class kay hindi mo magin mo, so doing mo bang silent siya ba? So, in comparison with other department, naay og department nga hindi lumrapod siya, so marabag limited sila mag-express. Pero sa inyo engineering mo tayo ninyo, I'm glad nga, ana mo pa-participate day, so dili mo ingon nga, namoy dagang handok pa share. I'm glad. So, kung kalimutan nyo yun. Kamisan, Sir, di ka na malimtan, Sir. God bless all of you. Na ako'y libro akong PDF book na akong gihatag niyo sa inyo ha. So, you can read that. Wow, thank you, sir. Thank you, sir. Yes, Sir. Love you, Sir. God bless, sir. God bless, sir. Thank you very much, sir. Paayo na, sir. So, Edna? Ay, hilak na, Sir, Ron. Shout out. Shout out ni Edna. Kinsa pa yung pa-shoutout? Wala na? Thank you, sir. Godspeed. Thank you, sir. Thank you so much, guys. See you soon, sir. Bye-bye, guys. Sige. Kawin lang. Hi sa akong vlog. Na naman lagi ka sa heaven. Okay, susan ko ako. Lutag background mo. Nasa Kar&Edz. Sige, bye. Bye-bye, sir. Bye, sir. Bye, vlog. Hi, everyone. Sabihin mo, hi. Hello. Ethan Siler. Evening, everyone. Ug karon human ako sa akong mga finals exams. So, karon kay mag-exercise munta ako. Pero naaman si Ethan akong gibantayan. So, wait lang. Hoy, Ethan! No. Baby. Hi, baby. No. Baby. Alala. Struggle is real. Dance, be, dance. Excuse me, Dudong. Higda. Unsay panganak ko? Tan? Unsay panganak ko? Dudo ay ate. Agay ka sa... Okay. Unsay panganak ko? Baba. Lubot. Agay! Kahugaw ni mo! Ayaw, go pa dool ba? Nahugaw kay ka ba niya? Everyone, so since akong pag-umangkon kay wala dere kay gipakao na siya, so I'm free. Free. Grabe sad no. Karon kay ko sa buhok kay mag-exercise ta. Nagbalik ako. Pero feel na ko ba kay? Feel ako ay nasubrahan ako akong exercise. Before mong good kay 7 minutes jud ako exercise. So that would be 7 exercises. Yeah, every exercises there will be 45
seconds na exercise, then 15 seconds rest. Karon kay 6 minutes na ako, pero grabe jud akong tiil kay nangurog gid as in nangurog jud akong tiil. Tapos karon kay there's something wrong with my hearing. Actually, yun ani jud ko usahay, pero na-trigger siya karon. It is because feel ako na sobra na ako exercise. I thought I can cope up with 7 minutes nga akong ginabuhat sa una, pero sud kayo so 6 minutes na nako. Hi everyone, good afternoon. I am Karen Lab. And for today, I just wanna tell you nga sorry jud kayo guys kay nga nuwa na say klaro tong ending. Kasi naman lang yun ni, pero bitaw guys, sorry kayo ha. Sorry jud kayo mga pasalamat ninyo kanita na mo until this very end sa video. And amping mo always kay way ka amping ninyo. Pero gihugmata mo. Thank you guys for watching this video. Hope to see you in my next video. Bye bye and God bless.